Njemačkoj je moguća kriza vlasti nakon što je rukovodstvo stranke Zelenih najavilo povlačenje nakon niza poraza na nedavno održanim regionalnim izborima. Zeleni su dio koalicije na saveznom nivou, pa bi trenutna situacija mogla poremetiti vladu Olafa Scholza. O ovome detaljnije razgovaramo sa Jasminom Roze sa Deutsche Wellea. Jasmina, niz poraza najprije na evropskim, a onda i na izborima u 3 pokrajine na istoku, gdje su Zeleni do sada bili u vladajućoj koaliciji. Razlozi su zašto su lideri ove stranke najavili povlačenje u novembru. Šta se dešava u stranci Zelenih i zbog čega je ona toliko podbacila kod birača? Zato postoji niz razloga. Političari Zelenih, koji imaju važne resore u vladi, suočavaju se sa nizom svjetskih kriza. Njemački vicekancelar i ministar privrede iz stranke Zelenih, Robert Habeck, uspješno se izborio sa energetskom krizom izazvanom odustajanjem od ruskog gasa i nafte. A sada su te cijene došle na nivo koje su imale prije napada Rusije na Ukrajinu. Političari Zelenih su međutim u želji za što bržim ostvarenjem klimatskih ciljeva napravili velike greške. Od poziva za što bržom zabranom automobila na dizel i benzin, preko nastojanja da se sprovede takozvani zakon o grijanju sa obavezom uvođenja toplotnih pumpi, pa sve do zabrane mesa. Ministar poljoprivrede Cem Özdemir je čak naložio svom ministarstvu da za evente poručuje samo vegetarijansku hranu organske proizvodnje, a meso samo u specijalnu dozvolu. To je uz medijske natpise pod naslovom "Salata umjesto šnicle" izazvalo šok kod većine Njemaca. No, do previranja je došlo i u samoj stranci Zelenih, posebno nakon poraza na izborima u Brandenburgu, Tiringiji i Saksoniji. Lijevo krilo Zelenih optužilo je vicekancelara Habecka da je napravio previše ustupaka, posebno u migracionoj politici. Njih je ražestilo što Zeleni, koji su se inače uvijek zalagali za prihvat izbjeglica i govorili primite svakog kome treba pomoć, sada sa koalicionim partnerima uvode kontrole na granicama, pooštravaju zakon o azilu i ograničavaju migracije. Zeleni su pacifistička stranka, proistekla iz hipi pokreta sa sloganom "Vodimo ljubav, a ne rat". Sada doživljavaju da im njihova šefica diplomatija Annalena Baerbock poručuje trajni mir se može postići samo oružjem. Ne ulazeći u dublji kontekst, ovo se potpuno kosi sa idejama na kojima zapravo počiva ova stranka. Suština problema je da se iz perspektive lijevog krila Zelenih ovdje radi o izdaji temeljnih principa stranke, što je dovelo do konflikta sa krilom koje dijelom odstupa od tih principa i zastupa real politiku nastojeći da odgovori izazovima vremena. Taj sukob je rezultirao ostavkom ne samo 2 čelnih ljudi stranke, već i kompletnog odbora podmlatka Zelenih u Bavarskoj, koji su najavili da napuštaju stranku. Stanje u redovima Zelenih možda ponajbolje dočaravaju satiričari. Oni u šali predlažu da se svim migrantima koji uđu u Njemačku sa električnim automobilima odmah odobri azil. A idu i korak dalje pa kažu, kada bi Zeleni sklopili pakt sa Rheinmetallom, najvećim proizvođačem oružja u Njemačkoj, i kada bi na toplotne pumpe, koje su htjeli da uvedu kao obaveznu zamjenu za plinske peći i grijanje na lož ulje, stavili bojeve glave koje proizvodi Rheinmetall, te bombardovali Rusiju i doveli do kapitulacije Putina, onda bi imali šansi da vrate povjerenje birača i osvoje više od 30% glasova na izborima. Može li kriza u stranci izazvati poremećaje u njemačkoj vladi s obzirom na to da su oni dio semafor koalicije? To je pitanje koje se trenutno najviše postavlja u Njemačkoj. Kancelar Scholz smatra da turbulencije unutar Zelenih ne mogu uticati na koaliciju. Činjenica je da je vicekancelar Robert Habeck, koji se pragmatično prilagođava političkoj situaciji, izašao kao pobjednik u unutar stranačkoj borbi za budući politički kurs Zelenih, koji ide u pravcu političkog centra. On je najavio strateško redefinisanje stranke, posebno kada se radi o isporuci njemačkog oružja Ukrajini, kočnici zaduživanja, klimatskoj i socijalnoj politici. Na kongresu stranke u novembru bi Habeck trebao biti imenovan za kandidata Zelenih za kancelara. Pred njim je veliki posao. On sada mora popraviti imidž svoje stranke koju optužuju za ekološki autokratizam i prilagoditi je izazovima današnjice. I svakako razuvjeriti one koji tvrde da će kriza u stranci Zelenih rezultirati ne novom šansom, već novim turbulencijama. Iako se parlamentarni izbori trebaju održati tek za godinu dana, mediji špekulišu o prijevremenom raspadu vlade na čelu sa Olafom Scholzom. Govori se da se socijaldemokrati, liberali i zeleni neprestano svađaju, oko čega se spore koalicioni partneri.
Najnoviji spor tiče se poreske reforme koju su predložili liberali i koja predviđa povećanje doprinosa za penziono osiguranje, ali i ostavljanje dijela novca u fondove sa akcijama. Tome se dugo protivio SPD-a kada je sve dogovoreno i potpisano. Na sjednici Bundestaga prije par dana su poslanici upravo iz liberalne stranke tražili nove pregovore, pozivajući se na kritike eksperata koji kažu da poreska reforma opterećuje mlade generacije u Njemačkoj. To je izazvalo velike iritacije u njemačkoj javnosti i naravno među biračima. Iako se odmah oglasio šef liberala Lindner i rekao da dogovor važi, to je opet nanijelo štetu imidžu njemačke vlade sa Olafom Scholzom na čelu. Predmet spora i kočnica zaduživanja, raspravlja se i o odnosu prema migrantima i da li se onima koji nemaju pravo na zaštitu treba isplaćivati pomoć za hranu i plaćati stan. Prema nekim ispitivanjima javnog mnijenja, aktuelna vlada bilježi vrlo niske stope popularnosti. Zbog čega su građani nezadovoljni? Najviše su nezadovoljni migracijama i vlada je to shvatila i pooštrila zakone. Ali za opoziciju oni u tome ne idu dovoljno daleko. Ljudi na istoku zemlje manje vjeruju demokratskim institucijama nego građani na zapadu, mada je dosadašnji privredni razvoj istoka impresivan, a stopa privrednog rasta veća nego u pokrajinama na zapadu. Berlinski istoričar Saša Kovalčuk smatra da 2/3 istočnih Njemaca imaju problem sa poimanjem demokratije i slobode, jer ni do danas ne shvataju da žive u društvu kompromisa, a ne u društvu konsenzusa. S druge strane, teret kriza koje pogađaju svijet je i na građanima. Njih je nakon korone posebno iscrpila energetska tranzicija koju su favorizirali zeleni. Građani finansijski snose i teret ukrajinskog rata i prihvat migranata koji ne prestaju da dolaze. Mnogi od njih ne žele ili ne mogu da to više finansiraju. Novac koji gradovi i opštine daju azilantima i izbjeglicama za hranu i stanovanje, a koji se odbija od njihovih plata, shvataju kao nepravdu. Tu su i problemi sa nedostatkom stanova. Još prije 5 godina je bilo cool dati svoj glas za zelene i zaštitu klime, ali sada se sve vrti oko migracija. Demohrišćani koji su u opoziciji skupljaju poene, tražići dolazak sposobne radne snage, a ne, kako kažu, onih koji ne rade. Potencijalnu krizu vlasti najbolje koristi krajnje desničarski AfD koji u posljednje vrijeme bilježi samo uspjehe. No sada su opet sve glasniji zahtjevi za ukidanjem AfD-a. Zašto? Povod je ekstremno desničarska predstava na konstituirajućoj sjednici parlamenta u Tiringiji prije nekoliko dana, gdje je AfD sada najjača stranka u parlamentu. Sjednicom je predsjedavao najstariji poslanik, 73-godišnji Jürgen Treutler, koji, kako se ispostavilo, dolazi iz AfD-a. U jednom trenutku Treutler je rekao kako njemačka politička elita prezire narod, a potom citirao antisemitu Eduarda Sprangera, koji je 30. godina prošlog vijeka branio nacističku revoluciju Adolfa Hitlera. Kada je završio govor, tirinški AfD, kojeg je služba za zaštitu ustavnog poretka okarakterisala kao provjereno desno-ekstremističku stranku, pošla je da imenuje predsjednika parlamenta, zato što je najjača stranka. Ali pošto nema većinu u parlamentu, ostale stranke su pokušale da to spriječe. Tako je došlo do spora u kojem je tirinška AfD pokušala da sabotira većinsko mišljenje u parlamentu. To je ocijenjeno kao neviđeno kršenje Ustava. Ustavni sud Tiringije sada bi trebalo da odluči šta i kako dalje. To je ujedno bio povod da članovi Bundestaga iz SPD-a, CDU-a, Zelenih i Ljevice odluče da podnesu novi zahtjev Ustavnom sudu Njemačke za zabranu AfD-a. Oni optužuju AfD da želi ukinuti demokratski poredak Njemačke i da zauzima aktivno borbeni i agresivni stav prema tom poretku. U zahtjevu za zabranom se navode brojne izjave čelnika AfD-a koje vrijeđaju Ustavom zagarantovano ljudsko dostojanstvo migranata, muslimana i seksualnih manjina. Parlamentarci se pozivaju i na odluke sudova koji su AfD klasificirali kao organizaciju koja stoji pod sumnjom da djeluje s pozicija ekstremne desnice. Za kancelara Olafa Scholza, koji je inače pravnik, to nije tema jer smatra da je zabranu AfD-a teško ostvariti u demokratskoj zemlji kakva je Njemačka. Jasmina, hvala.